Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ula pli bat penkentang ye ke office rekam bat hamai jong ke Dr. John Roberts Hospital ya ke bala khot kum ke Office of Hospital Governing Board ke badairu ke office ke bala shna lingba ke MLA scheme nakaliang MLA ula ai ke jing ro ye ke jing syakri ke hospital lingba ke jing IT jong ke badan hapo ke governing board uba Adelbert ula ong baka kam MLA ke ba ushim kam dai ke profession jong u henry ke jing yo ijngai bat ka thong ka ei ka badan kam menta ka fair and transparency jong ki kam syakri la benrap uba Adelbert la ong ru la yo i ka jing trai shitom jong ki batrai hapo ka hospital ha ka por jong ka khlam jing pang COVID-19 bat kalong ka jing kermen ban yo ban no senyang namar ka jing don kam bat uba Adelbert ula kinturu badai ban le ya ka badai batru ka babaha Shushu la ongru baki babun ki akren tang ki development ki bakela long ki envelopment ne kita ki development ula ongru ba udap da jingkemen ban yo play ya ga ka office trekam namar la dadu ya ka kot ka khya ni do lot baro ha ga jingim la benrap uba Adelbert ha ga sngi nakaliang Reverend SR Dakar uba longru senior administrative secretary jo ka KJP assembly ula ong baka jingdon jong ka office kalong ka badan kam ban kenteo ya baro ki kam jong ka hospital ni khmit lenti balang ba ka office kandon ka jing ya mir jingmut hakaban ra shajrong ya ka hospital bat nakaliang Reverend Dakar ula ai khobleri UMLA ubam shimla e no ya ki jingdon kam ka jaka ajing sumar lingba ki jing syakri bat ki kam bakrau nakaliang uba KW Marbanyang ubalong ru administrative officer haba keren ka sngi ula ong baka hospital kaladon kam ya ka governing board office nado usnem hajar khatnyo bad ong bade bandon ka office ka batikna haringkat lang bad ka jaka ka babo ya ka bad day na kata daw la pentip show MLA halor ka jingdon kam ban pentemai ya ka la benrap susu da ka ba ong bah ka pors dang la syam baka jinglut kalong lai po henreu laktam henry hadin bala mangbiang kalakot syaka saw lak tingka bat ka jingyo ya ka scheme kalalong hadu lai installment kada hadu balala ban play ya ka minta ka sngi bat amla ruban kret ya ki jingarap ba man la ka por jong MLA kum ki por jong ka khram jing pang COVID-19 ha ka bakitiar kila poi ya palat lai lak tingka dedication of the renovated hospital governing board office by Sri Adelbert Nongrum. Kalau ini city berapa tahu nak office yang senior administrative secretary KHP assembly shall medical superintendent of the managing committee Jongkani hospital haka arpuyo tri Julai ajar hanyo la penting bagi special business session Jongkani KHP assembly kalau long halai practice the church kalau ayah kecil muncul ban amen ya ka memorandum of association jong ka hospital ka board balang tharu ban pentip sha registrar society na ka banta registration of the society registration act jalor ni ka jing pentip na ka KHP assembly na ka liang ka hospital ila sedang ban mereka begini kirai but penbuat pak hakasiti ke baru faham senior secretary hakasantri ke menai shiko jam Oktober kata sangkat ada tanyo na penting lu medical standard pak the first meeting jam newly constituted hospital governing board jam hospital dan belum hari hak naik jam Oktober 2017 but hospital kan pendian ke committee hall nak kata ini kata kalau board Impat Irmat itu menurut saya nak kementerian book yang office juga hospital board. Ngai sebenarnya juga bahagian board beroki members hospital staff di relation dan berkapun bukan le. But ya kau ini ki kamera, kau baju pelong kau berjaga kau ayah ki jembatai dari ki lecture class ki doktor staff itu tu mungkin itu jangan itu. Bila kementerian ayah kata nak hamjan ya official medical student dan board office bagi lapar terkenal yang kata kamera space nak kata dari ai pada kamera atau
jika mengikut mensyuakan ke hospital hall. Hendrai kini ke kamera dokter Arimha, saya kamera yang mengimut dan belum yang ke office yang hospital board. Kalau idan kau ban penmah dan ban renovate mereka, kenapa bukan kambian? Nah, mereka dikhot juga. Kini berbeda atau berbeda di hospital board. Makum bersyukur lagi board juga nangis mak melangkung sih. Berapa meetings and the discussions that we done with the staff, the doctors, nurses, the GO of what camera and medical students, protecting the privacy of the leadership. The Hakapur kabang register kumala omne ngiram kam andar na jang office. But kumbo bangile abang kita office na penha na kada khamrin kada kan. Jadi dokumen sikade ya kecil proy ke jongi Emily dan orang jogi, iban tanfla pergi ke negara, cinta kami jogi, lagi lawan kita berkecing senderan dari Reverend SS Bajau Chairman of Hospital Board, band pet lagi band umno mana negara apa dia berkecing dan dia renovate kam. Wah tu apa kita yang pet kan, sedikit tu hampuna apa. Kalau tang malai lang lai berusaha lai sepakat baik, kadang mungkin ada silver, ada di wallpaper, nama kita di ini wall si kerok, hampir pada yang dijual ada wallpaper, dan kita ada dari suki sofa set, berdamai tentang itu. Mereka ini revise ke project ini dan kapan dia ada tanda ke wallpaper kan meminta nak dalam long lasting, lalu kita ni lah revise ke dia estimate. Bagian ada leading board, Venetian blinds, BBC limited sheet, the conference table kita bandar, computer table, di syuki kita bahkan biang masyong, let's say lama ni kita committee batu itu. Baratin mengilah revise estimate kalau apa yang kita dapat. Ni kabangi om syurah ni pakan lain lain. Mereka kecil tips dia benda dah keluar banyak bisa so. Kalau bang yo, tak total berapa orang saulang dan usaha jalan terus pak. Thank you so much. Ini bahan lagi. Adli installment, kalau bang yo, kau ini arlah lagi kemar, bang yo akan agak terus kau berani sekolah tua. Untuk usaha jalan terus pak kau, bak sila untuk prasis pak usaha bang yo. Second installment kau jalan. Maka bila nak ada isu yang bawa pada implementasi komite kebanyakan dalam nasional IC, isu apa isu apa apa. Kisah lagi jauh, kibala banai ke contribution, hakaban pendap, ia kaji penbah, ia kaji ke office, jauh ke governing board. Ni community bersibun ki contribution, ki rupong perkhidmat ki besar. Ki banyo ijingai ban punya ceprang dia kenika hospital ke jongi lamba kenika office. Nidok dekat jenis dokumen ba nakalian ki lekot jogo governing board ki bala ke contribution to kanal hafling ki jinge ka bakka ka yoi umum ban nangra sejerong ya ka jing sekuri jong hospital ka pun ka jinggawa jong port kum ka jinglawa jong ka kam ni da yong isisha habangi perkhat ki wei pat ki hospital ki da don ki kamra ki babet ki babian perkham tong ka kamra jong habanga yo ban pe ki kamra jong ka sim si belor kalong sisa ke ka khrau haru kata-kata ti ni anu yo play ko usum le ino ini ala ka capacity ka bangidon ngilala ban stang ye kani bangingai ka kanya seprang. Managaling jonga kung way na kinong kitkam hapo KJP Assembly kung senior Armusik Secretary ngaraay ka jing kublay ka ba hamkat pang ya i barik kung nomi kumat barang kurang jongi siyang lai no hakikam kiba kung malapun pao hakijing kibang ikan ro i trelang bani akan mau ya kau ka content jong we rusta. Kindness is the language that the deaf can hear
the blind can see. Ka jingla sebun kare tang moka ka ketir kawala ban pen smofu kawala ban pen pe yo bomatla ban pen smo yo bolu ti karon ka jing kit jumur ka basibu ne halo kani Mata, she's passing. Let up ya kawan play in the hospital but mata pun halenti ya kawan. Berkut pat ya terkesi kawan Iraki she's passing. Kerana let ni ai keburung crowd Dr. H. Gordon Robert. Belum mati, belum atir. Belum pendek bohong ia kata gaji kot. Belum gaji penkemau yang apa lagi lang baru iwe. Awak justru nak pakai mau dia. Walau ada nak posisi tu orang mengilang baru. Mobil lakot ada jom berta, ada jom besar kapong. Mengilang apa pun ai kita kerja syakri. Orang ganti pakai mau. We are all called not just to be famous, but to be faithful. Jadi ganti bayi mensim. Nak berta cuma hang ni ganti kemayat. Nak proses. Badan berta berpeluang nak kumni kemangalong. Hak jangan lenti wama ia major accident. Wah hiu ia apa? Casumar di hospital. Bones nam, kemudian tu lihat keras nam, ngasih tahu keras di operation. Ya kami jawab mata. I am today as I am because of God. Dengan ini, beliau mempercikan mencium. Kalau tangan kita upor yang ini simpan itu sehingga nak kau. Mana brain damage, mana fracture spine, or totally bedridden, arsenic with doctor kiyo na koti, all through lifetime, his lifetime, you know, on paralyzed. Tengah pedih, nyos na mayak ide, crutches. Bagi doktor bilang apa, nanya all throughout, mana masih banyak ide. Ngaya ngasutu apa dia kerja nanti jauh kucingin, kaji berkaparan, hawa teruskan kita kucingin. Mengenai apa? Hobby, hakiki baru. But mentah kalau kuni dari macam way, kita kedua, kita dua, kita gerak, kita yasan. But lalu belum. Bahkan ini rekam ke mengasih. Kami tentang profession, pada si dalam dekat mission. Mereka kejintawa kalau menjadi bandar kita vision. Nomor bandar vision, sangat wajib Islam. Ia dawasa ni community sa ia tak true development, lagi baik ke health, lagi baik ke education, lagi baik ke employment. Pada hubungan kita tak. Kita ni, penting tak ada masuk keman, masuk mulai. Walaupun ingat uwe nak paling kira mikman, ubah mami nak intellectual consequence. Dia penting lah orang, bah mulai be, orang emotional. Kalau kita pergi kalau pakai jengkerku, aku bahas semua, aku 50th anniversary. Boycott your 50th anniversary celebration. No, come on. It is no use at all. Bangin celebrate. No, you don't come with a solution. You make a celebration. It's like session where you come. Dari mengapa katu kan ni ngikwa, but menghilang baru. Bahkan don ke fear and transparency. Hakiki baru. Kamu hidup kamu. Nak bertapan ini di celah kejun. Kau ya campur hubungan benda. Berkam tam kami dah lihat doctors, nurses. Kita belum bisa diatir, boleh lakukan epidemi kata. Bila person, mana yang person berai, yang jadi sesuatu yang malai ini macam kelihatan ia tu bor ke COVID-19, apa yang kau ingat kan logi, IT manusia, kata self-dedication ke joki, self-sacrifice ke joki, bah ni nama apa kelihatan ni. They will acknowledge, but you recognize. Yang cinta macam criminal, bagi cinta. Kita belum dari kematian berketin jumlah bukan kemau bagi Reverend George. Reverend lah berkemau, bah ini dia berkemau dari, ini dia menai. Berkemau di kebanyakan. Kata kawan penyerap pergi bertolong meaningful. Kiki kemudian harga jingkot khatam, mungkin syakri, mungkin self, mungkin syakri para puyuh. Maka jadi syakri upani, kadang jadi syakri ya kipar beliau. Masuk komen
wan hospital kam dei banta jama lega bai nama ke jing dongkap kam dei ke kwa jong hospital ba community cara jama dei ba aro ko ana si banera lega ke jing dongkap mungkin dia perlu atau dongkap apa nang punya biar ke jing kwa ban jing dongkap musim ong mingayo ya ban pau ke jing kwa iklan apa ban biar ke jing dongkap kita yang mengalir ya berubah. Of course, we did the right thing, good thing, but we forgot to do the right thing. Ini berubah, we can't dapat pada ikut. Nanti orang kumyong orang kejelah kejung. Kebal. Ini sekarang apa ini pur, ibu ada ekonomi kuat, nanti persiapan ayah berubah tahun. Ini kita development. Kebal kita tentang development. Ini kita development kita kawan syukur berbuat kita lalu kita environment, kita development kita development ni pun pasti jadi kejalan kesadir. Mara ayat turun buka kota hospital, ulai yang jadi syakri berpatam, way nafi. Bersisa kalau dalam syakri confident, minta kelas pan kio pan yo kita jadi sana, pan perlu dah baik man. Dan ada private hospital kemudian mission hospital kilang kemudian ni why not the government dari Denmark now mengibar kapan ke seriousness kapan ke sincerity kapan ke faithfulness natara kapulong ini ba ngilong kumli ko mangilong kadang jikot kapan tajung way but kapan ke mau yang ini sing ko ba inaugurate the government board office mana project sokman bukral mo yo patahon kadega benta ko dongkap hoi kecing hakajing ujungi way but kata kecing IT nak masih ujungi kadai gaba ubri simata ulabu ya kata kecing kecing kia pergi dongkap hakajing ujungi nomor cepat kecing kia ni opan pandap sibuk ba kecing temu kecing anglo kecing terang bat kecing slam hakaba ni dah lagi berarti sibuk kaba penting maunya dan bom ani hakiki por berikut pis keren people bau ngasih dibuat kejadian kalau kau tinggal akan politik seru akan politician kalau kau tinggal kalau anything dia akan orang buat nindai pan spare juga opportunity mampu sudah ada waste the opportunity tidak betul dah boleh buat nampak macam sebut buat dia boleh sebut yang hantar mereka bawa bila yeshakan apa